inapata vijana muthenya wa muthia wa rigi ya Kenya ni SportPesa Premier League ukorwo githako kimera giki kuria gucenio kenda shukuru cigithako thini wiharo kenda guothe fururini. Lakini Kagero kiangalia Kerini kia Moi Stadium mwena wa Githumo timu ya Gor Mahia kuria githie draw ya kuigirania bao igiri kwa igiri. Na timu ya Western Sugar gucaniria muthaki Medi Kagere kuria kuigiria bao igiri. Na thutha ucio timu ya Gor Mahia magakorwo makinegerwo gikombe kiao 16. Sahau kabisa siku ambayo itasalia katika kumbukumbu lao. Wellington anasherehekea kwa mara ya kwanza. Kiarine kia Mumia Sports Complex timu ya FC Leopards kurekea uhotani wa mbao kwema magithaka na timu ya Muhoroni Youth na kuoke harine ya Camp Toyoyo timu ya Posta Rangers na Madhara United makoro magithie draw ya kugirania bao igiri kwa igiri. Kiarine kia Ruaraka timu ya Nakumatt ikurekea hotuna bao igiri kwema timu ya Kariobangi Sharks na kumwena wa Sudi timu ya Nzoia Sugar makoro magithie draw ya kugirania bao imwe kwema na timu ya Kamega Homeboys. Thika United makoro makihota gushanio yao magithaka na timu ya Bandari na bao imwe wa Kifogo. Na timu ya Sofapaka yakorekea uhotani wa bao igiri kwa imwe magithaka na timu ya Zoo FC. Timu ya Chemil Sugar ikurekea kihotani timu ya Western Stima kuria uhotani wa muthia wa kirafu kia Western Stima amu kimera giukite. Megokoro magithaka thini wa rigi ya darasha ya Kereni National Super League. Thwa guikurukio ngathi hamwe na kirafu kia Muhoroni Youth. La mwaka 2017 msimu wa mwaka 2017 ni Gor Mahia, ni vijana wa timu ya The Green Army wanasema Gor Mahia mayenga mayengo